sidila le whaonga le lei o mawhauwhau o komiti po le ale Itumalo whaatangi whea, whaakangi apangi, whaakangi maua mai roa leo fisosoninga ia me se o kangi kikele fo ngai me whaonga wa mongo ia ka o lengi vai ka whikere o lesi leo o ngofo whau o lewa whanga soro po kikire o baa le wo fono vai o mele sa ka focus e la ko ari ko nge ba so ako le lo kiriva va le ai mo se me o faia ba mo le ka o le la o so ri o ba le o ba nge me aro faia pangi fo le ka lo se fumo ko pa se e fa ngu ko fu mo ba le ya i mo electric e alo le fonga le wila ba ai o mera ke foi o le ka ki me o fai ai o la o male le la pisi e ka fa me la ko ari ko sa ya le na o mela ye ta o tulanga o news le lei ma anoa to se sila mai ya Faafetai fo I ya te wa ia e sa uma to tonu o le manga fangafa o le ola manga fangafa o tangata o lo komikinga yo sa fa komiki fa kumalo manu se tasi o tausanga o te atu fa si le vana o fa ngai le o fa te mana tu lava o fa ngai le fa pui Mount Eden corrections sa ma fa ngai fa tasi te lo la fa ngai la vala fionga I le tamatu mua le fionga ya tu fa no tu pola lafi o le taimilea e le iloa mai si umu o le design ko kongu o le housing foi le panka o le design ai kongu inga I kaimi o malolonga le tau mo fainga o le tusi Aisi ave I think o ya pang il fale a onga le ku malolo bo si umu eo e lo iloa mai la e tulo o le ai ka lo le break ke vai ke kilo ai ka uma faia tu lo le fionga le tamatu mua po le fionga to fai ono ia te binai le isua fal to fai ono la nga ku pola ia la fi tu la te vai e umaloa e design le kusi ia fa so mai ka fa mai o ma ko kusi e sile lo ke kapenganga ma ko kim e ave o ia pangi ia se mai ese kupe o forkalma o yo le o le aonga te lo o to umar fala ia umar fala le winga nga le ka ki fa koi Faafetai le pule manga fangafa o tangata ia ke le kupe la ia ko fa fo ma tatou fo fa nga le mele o le manana o e pule mai e la dou a me situ su singal observer fa nga inga o le prokiki la ia fa to fa la inga le no ma le fio anga mari Itumalo e fa ia mele prokiki la ko me mokingo o Aisi o se mea e la entaro e la ko I fuga kusa mo se al malo isi malo la ko malo foi con el Pacific e ke le ya so se con una e la ko pa keki e se songe aka ko le Aisi la ele se mea me tonu le ta o le Aisi fatamari yenga me tonu le ta Aisi fatupu ai loto le ngai fu mare ya ai o vaenga le pulea manono ia I le whaonga ina le lai tō wale usavali le 2 miliona. Yeah. Absolutely. And I just find it funny that the observers constantly being critical around documenting, reporting, but they have no evidence to prove that the grant does not work. So they're just making false accusations against the government, against the grant not working, with no actual research or audit into anything that they're saying. A foi lo fetui mo mantuala ono sauna ole sauna nga hana le eto ole fetua man e fatar no nga CEO. Yeah. O tau sila la il melenga obtain mai el observer le ataliana puina. Obtain mai lunga o Facebook le sitangata. Yeah. Obtain my lunga story ele yo yai la to wa vai la ko le acknowledge nga lunga nga tu sala pole le ma se Faafetai le na tangata e wi fo iwo o le so dia le tangata tu la fono ai o la to lenga makua e tau fo ya la na ye se vai nga o le tu la fono e matua palasi e fo I vai nga le wa o la to le o la to wa a le me pito ileanga ele o se la to wata